In the aftermath of its year-long celebration marking the Golden Jubilee of 50 years of existence, the Sengkanthay Jayau Langsning has concluded the festivities. Notable figures such as former residents MLA Paul Lingdor of West Shillong constituency and MLA Bantedor Lingdor of Maukondrau constituency graced the event as chief guests. Meanwhile, B. Kostimai Jirwa, a respected senior female citizen of the locality, was honoured as the guest of honour. The closing ceremony on the 12th of December 2023 featured various performances by the women's group the Sengkanthay of Jayau Langsning. During his address to the attendees, MLA Paul Lingdor reflected on the impactful initiatives undertaken by the Dorbar Shnong Jayau Langsning, considering them as trailblazers for other localities. He advocated for the establishment of a correction centre in the entire Jayau area to address the challenges faced by young individuals influenced by antisocial elements like alcohol and drugs. Lingdor urged upon the women's organisation and youth groups to engage in serious discussions about this crucial project, emphasizing its urgency. Na benta jong barok kiwi dan lang hari ka runsan ngapan pena ba la release ya kanika commemorative souvenir katup sa jengkenwau jong ka Sengkanthay Jayau Langsning. Yang hang ni nak benta iladi nak benta jong bak Bantedor Lingdor pat nak benta duk kos Jirwa kongsan bagi sembut kongsan pan pena apa yang jong pi apa yang kinong kit kam lalu presiden pat baru kita khot jong ka Sengkanthay Jayau Langsning ba kani ka jingrak he Golden Jubilee kaya kesiar jong ka Sengkanthay Jayau Langsning kalapoi syakamakut menta kakat atrik nok pra araja atulai blame don kat pi bro bisu Jat hangi ka syongเป็นคลันตุงเงินนังสันตุงเงินบาละกาลิงกอดชักพลังบันเคียวการีบาละสุดละชอยเป็นคลันตุงเงินนังสันตุงเงินบาละกาลิงกอดชักพลังบันเคียวการีบาละสุดละชอยLagi tasnya berpenha perda yung tas ni. Penha perda wei ko. Wah, hamtip saya penha perda sa Sengkanthay tas ni. Penha perda Sengkanthay? Oh, Kung no penha perda Sengkanthay? Kani bit. Penha perda kamot
san thosnem la celebrate dan penhap dan Wah, ngapa dia namun penhap perdau karkaya seperti bajar kan Pi? Ini dia. style bakal langsung Ngasu. Di mo ong ka closing ceremony juga Golden Jubilee. orang tiap tu haba panang parang Lapas biru. paling tiap haba pagi ini ban kasih genduk sih karena ben kasih deh dan tiap pasta tempat dia mulai kerana we are going to the gong Ya, tapi dia pengakaran pareng lah Ombe. Dadi pengakaran pareng. Tapi yos mo nga pengakaran pareng lah Ombe. Hi Congress, where to? ni nga la so kanya panong ta I'm going to the closing ceremony of the Jao Saint Chay Jao Bakalan so where are you going? I'm going to the market. Okay, then let's go together to the Jao No, Pivin late sa po second day closing ceremony. Yeah. Ngalet balay pa. Naman bakla dia kota ding sa panili lang na biyang din. Last time ah. Last time ka turu. Nalang no, Kalau ini ya. Nginom la ban mudul ba ka jaw long sning kan long kumni kumba ka long banta ngangait ba pidang bun ki entertainment program man gasnem ngiawan hang ni ha ka bakut jong ka lang sning week ka bakut jong ka jingle sobha ka jong pi bam khasna shnong dan bun sien bang accusation stage banyarwai di karukom rwai ki gadgets ki tiar kita ki equipment ki ba pendagam kila EPR shibun lagi por ki ba ngidang ya kena mengi akan mau bangi share kerki ba ni pen coach nong haga atarik risau namal ba baro ki kena bat ki samla ye kemi lenti lano banyak pet film no bat ni kadon ke screen hang ni kene baru nulung dap lagi nong ye pet film di kata kedai kejauh langsning keba rengkat ke kerku kerdo ke jong kirang ba ki wei dan hang ni ki pastor ki wei dan hang ni ki nong elam jong kasnong ki lala ban sandur ba kejauh langsning ka long kenong elam pat kenong muna neighbors envy owners pride kajing kejipek keba dabda kajing benut jogi marjan bak kajing sarong pada yaki try kata kita kejauh langsning lada kadai nak mentakit drug addict bat kibri kiba longki liabilities kiba melak banai show syaki imlang salang tangban kejet bat pelong kajing kenrom yaki imlang salang dengan apil apa dengan jongpi sengkentai jauh langsning wan syakmat gilan bun ki initiatives ki program ki ba ke Department of Social Welfare ke Shim Benta ke airu ke financial incentive ke support girang syudap kersan dangsian ya ke maulai tahun dorwar hak bagi sna ya ke center ke joki na benta ke counseling but the addiction di hang ni hak snong jong piru lada kalong hak nugu stage jong kani ke addiction ngilong kiba kloy ba ngan terwa khmat jong pi ba wan chakmat bat ngin pentikna ba kani ke snong kabarit enrei kabala sai ya shibun kiru krau jong jat meri jongi wat ai ba ka kerteng ke jongka kan ngam ani kan ja no ha ka jing snew bat ka jing kani jong drugs